Wadidaw, ngapain tuh si Upin? Lihat Upin super lucu guys. Upin kerjaannya nangis mulu nih. Wah, mau minta apa sih Upin? Minta jajan yang ada duit nih. Wah, minta apa Upin tuh? Wah, Upin mau minta baju guys. Wah, seragamnya kemana si Upin? Wah, Upin ada wae dia. Wah, mau minta ambilin. Mana bisa ondel-ondel ngambil. Wah, udah Pin, di sono ambil aja kamu. Wah, seru nih ngeliat si Upin. Apa yang terjadi guys? Oh no. Tuh, Upin mau bikin apa lagi nih? Mau ngambil nggak bisa. Wah, tenang, aku yang sulapin nih. Kamu diam aja di situ, lompat. Wah, Upin disuruh lompat sama ondel. Wow, keren, cool tuh guys. Wadidaw nih. Ha, itulah baru Upin. Nah, Upin udah asik nih. Wah, Upin mau minta apa lagi tuh? Dah, ribet nih. Nangis mulu kerjanya. Tenang, kamu minta kepala padut. Sini dulu. Wah, kamu main nangis aja Pin. Sini Pin. Aku punya kepala padut banyak nih. Iya, sini. Wah, Upin minta mulu. Ondel-ondel, baik nih ondel-ondel nih. Wah, udah kamu duduk aja. Wah, Upin katanya nggak boleh, katanya pakai kepala badut. Tenang, kamu diam aja, nangis mulu. Nih, aku punya ide. Kamu tiduran di sana. Wah, kata Upin, di mana? Ah, itu. Nah, begitu bener. Jangan begitu, kamu kentut lagi. Wah, bener nih. Kamu mah kalau jongking tuh main kentut aja. Aduh, pusing. Wah, bener-bener nih mau pete. Nah, begitu tidurnya si Upin. Nah, ribet nih Upin nih. Nah, tuh, nih lihat Pin, aku sembur nih. Tuh, kan? Lihat nggak? Wah, Upin seneng nggak nih ya kira-kira si Upin nih? Wah, ternyata seneng guys. Nih baru Upin nih. Upin si cool. Ha, kocak Upin mah. Tuh, yang mau nonton di sini nih, Upin kocak nih tuh. Lihat tuh, seneng dia. Gantian dong, aku senengin dong Pin. Wah, aku mau disekredongin nih ternyata nih. Wah, tenang ya. Wah, tenang nih. Waduh, jangan begitu gelapin. Wah, Upin main kerjain aja nih ondel-ondel. Waduh, udah dikasih kepala padut sama kaosnya. Wah, main kabur aja nih. Wah, main kabur nih. Wah, kabur bener nih. Upin biang kerok. Wah, ondel-ondel. Kegelapan ondel-ondel nih. Mau kemana nih ondel-ondel guys? Wah, minta tolong sama siapa nih? Nyari Doraemon gak ada. Waduh, kejedot guys. Wah, ondel-ondel pusing palanya. Wah, kasihan ondel-ondel nih. Wah, kalau itu aku dadak dulu katanya ondel-ondel. Sampai jumpa lagi.